An pale. Eske m'dwe rete Haïti? Ki sa m'ka fè pou m'pren soin tèt mwen ak moun ki sou kont mwen sans m'pa kite Haïti? Eske m'dwe kite kompleks ki gen nan sosyete nou an limitem? An pale. Moi-même, Tchuco, plis participasyon nou chak. An pale pou n'ede youn lot affronter la vie ya. Sou chanel sa, nap jwen detay presi sou biznis ou ka fe. Nap jwen interview sou biznis ou soit travay moun pa bay importance men kap ede ou. Nap jwen formasyon profesyonel, chimie industriel, konstruksyon batiman, etc. M'inviten abonne ak chanel. Kon sa, nap jwen tout bagay. Abonne, vin pataje konesans yon ak lot pou n'ede yon lot affronter la vie ya. Abonne.